Maka dia nabi teh, yan ni Pak Guru. Iya ko tako mo buka ipintum mo ko ilei, pura ko masampaya subu. O ilei iro mo buka ipintun na tanga mo ro. Natako ang kacoki macuri ko kulimonri. Napas na dapi pak buat tengah na palan na pintu kang katu pintu palan na makoe. Istilahnya jero ketanyangan na. Napas lepa ngo kutu tengah na. De na taru masuk. Tapi nalepa jeriolon na nasusungyo kurupan na. Cokiro. Ko ilei maka de nabita ilaw do ako. Ilaw ko dale nasaba ang kami tu malaika pak bagi dale nakwa tu sipak na coki. Yero. Jadi idi naro na podato nabita tanya Abu Hurairah bawa. Yedi angkai coki ko bolata. Ya ko tabuka ipintu tanang katako macio. Nalepa pasok ko tangana lalam melo ero masu. Napa lepa nalepa jiriolo na napa nasapurura ngo kurupana. Maka de tomato tariolo ya ko majulu mate coki. Nah ya tu na masuk. Ilauki dale. Ilauki dale. Iterima doang aku tuh. Biasa mungkin runtuh kah? Tapi biasa lagi sempak midi. Ada pahala-pahala gina kali patu dah kowe. Itu iya. Iya naro na Pak Guru ngaro tau pandrita riolo maka da iya tuh. Apa iya tuh pintu Pak bahaya tau tuh. Natiat tuh nabita yon risandre do pintu si bawa palanna. Ya sange palang ya tuh akatanyangan na tuh tahu-tahu ringnya. Tahu-tahu na dia nabat di yon risandre ya tuh.